Muikairigiti wa kamiti ya budget county-ini ya Kirinyaga David Mathenge augite ati county ino irahanyuka gutigirira kairia mbeca itumitwo county ni megukorwo mebanga kumenya honge iria megwikira uritu mathabu-ini ma mwaka mweru wa kigina. Turandvisirwo ni treasury tukwa tukiamenda CFSP itu ya Kirinyaga county nigu tuongerere mbeca iria cigukwa cigioka county ya Kirinyaga mwaka ukite wa 2021-2022 financial year. County ino ikwamukira muigana wa ciringi milioni 900 iguru ria bilioni 4.2 iria yamukagira o mwaka wa kigina. Igai rero ria county ya Kirinyaga rigitemera hari ciringi bilioni 5.1 kuma gwe 4.2 billion shilling nginya gwe 5.196 billion shilling. Kyo ni kuonania Kirinyaga county ni turongerwa mbeca na ti mbeca nini, ni mbeca nyingi kuma milioni 900 mekindu. Aratariria ati wona budget ino yahetũkio ni county ya Kirinyaga honge cia ugima wa mwiri waki wa barabara kwarahura urimi o ndumwe na tabarĩra iria ikwamite nicio ikugunĩka na gĩcunjĩ kinene kia nyongerere ino. Tukureka dispensary iria cia kwamire, ni tukurikia mirandi itu ya mai iria kwamite, ni tukwa tukirikia macocio arara memwe na amwe, na ni tukwa nginya tukithondekera andu aitu barabara na mbeca ici. No mbeca ici cigutwika mbia twabe tukiamba njetire yukite in 2 weeks time kana 3 weeks time. Ati thari tukamenya akoni murimi wa kabua angikorwo kuna county no makorwo mena rori igire ithatu ici cia magoro 26 murimi wa kabua bado bakwethaga rori akuiro kabua twariro factory no tumukua no twavirage no tukorwo tukiavira trucks in time. Murimi ucio kabua kaokoma bado baikare factory gakiya ati ni rori iretho tukamamba filingari ya county ina security kana riva kabua kora kwagirire tuka cut cost. County ya Kirinyaga iratanya ati ministry ya kigina ni gukinyaniria nyongerere no niguo mibango ya mahuthiro ndigakwame ta mwaka uyu urainikirira wa kigina. Na mbeca ici turoria thirikari nene through CS witu ukula tan itigakorwo no mbeca iria matubeaga maratathi-ini ithu ni turekirura murendire twike no tupewe mbeca ici to ni twibangite nacio ta riu twina mweshimwa hapa. Atongoria matura-ini marauga kiria gikoretwo gikihingica ukinyaniria mwega wa motungata ni gucerithirio gwa kigina na marauga uritu wa nyongerere ino no wage kuiguikana angikorwo gucerithirio guku ni guguthie na mbere mwaka-ini mweru wa kigina.